የፓርቲ ጉባኤ ከቃል እስከ ባህል በሚል መሪ ቃል የገባነው ቃል ከመተግበር አንጻር ብዙ ስራዎች ቢኖሩም እነዚህን ስራዎች ባህል አድርገናቸዋል ወይ የሚለውን ጉዳይ ለመመለስ የሚያስችል ትልቅ መልእክት ያለው መልእክቱ ለ3 ዓመታት ብዙ ስራዎች እንድናሳካ የባህል ትራንስፎርሜሽን ጭምር እናመጣ በምንችልባቸው ስራዎች ላይ የሥራ ባህሪያችን ሊቀይሩ በሚችሉ ተግባራት ላይ ርብርብ እንድናደርግ ህዝቡን ከጎናችንም አሰልፈን በስራዎቹ ላይ በጋራ ተጠቃሚነት ላይና አጠቃላይ ለሀገር ግንባታ በምናደርገው እንቅስቃሴ የህዝቡን ሚና፣ የፓርቲውን ሚና፣ የመንግስትን ሚና በሚለይና ይህንን በማቀናጀት ሊፈጸሙ የሚገባቸውን ተግባራት ወደ እቅድ ለመቀየር የሚያስችል የጉባኤ አቅጣጫዎች ተቀምጠዋል። የጉባኤውን ተከትሎ ደግሞ የህዝብ ውይይት እያደረግን ያለነው የህዝብ ውይይት እስከ ታች ድረስ ይወርዳል። በመጀመሪያው ምዕራፍ ግን በዚህ በ25 ከተሞች ከምናከናውነው አኳያ የእኛ እዚህ የተገኘን አመራሮች ከእናንተ ጋር ፊት ለፊት ውይይት እናደርጋለን። ካሌሳ እኒ ዳጋ ባቻ ቱሬ ያራ ዱላ ባቴ ኡሌ ባቴቱ ገልገለ ዞኒ ዳፍጋሬ ዳወል ጃሬ መንደረሳ ነገኘ ናኖ ሳቲ ገቻ ጅራ ከነ ከንፊድ ሞ ሞቱማ ጅጂረማ አመ ብየ ቡልቻ ጅሩዳ ጀቹ ከናፉ አካ ጎደ ኬኛቲ ማሉማ ፓርቲ ኬኛኑ በርሲሱዳን ኤኙማሳ ጃለለ ፓርቲ ደርገጌሰ ጎደ ኬኛ ኬሰት ኡሙዳን ፈኬኙማን ንቀቡ ዳንዲ ኢዳሙን እረኑ ይመልቺሱዳን kan har'a hamileen utaan bulchitoota goda keenya yookiin godina keenya magaalaa keenya isinumti warumti galma kana keessa jirtan iyyuu hamilee akkas hin laattaniif hin barbaada jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi geggeessitoota abdii guddaa irraa qabnu akka godina keenyaatti dur piroojeektiin waggaa 3 waggaa 4 keessatti kan raawwiinsaan agarsiifamne ture. Har'a garuu piroojeektiin miliyoona 5 miliyoona 3 miliyoona 2 Jelamaaf jesadi gidduutti jalqabamee hojiitti hiikameet har'a hojiitti galaa jira jechuudha. Kanaaf akkasumallee inisheetiiviiwwan garaagaraa kilaasteroonni garaagaraa kan heddumminaan hojjetamaa jiru kan ija keenyaan ofii keenya agarree ragaa baanudha. Haa ta'u malee akka biyya akka godina keenyaatti rakkoo guddaa qabna. Rakkoo sunis dargaggeessi dur biyya kana dhiigaan ijaare lafee isaatti cabe dargaggeessi biyya kana ijaaruuf ceesisuu keessatti gahee guddaa akka inni qabu hunduma keenya beeka. Har'a garuu bakka oolmaa dargaggoo akka godina keenyaatti hin jiru jechuudha. Gaaffii guddaa ta'ee kan akka biyya keenyaatti jiru xinfanyaan fannoo biyya keenya keessaa handaara qabatee ganda keessa handaara qabatee godinaan aanaadhaan handaara qabatee jiru kan keenya aanaa Abee Dongorooti isiniin jedheera. Aanaan Abee Dongoroo giddaa kiiramuu wajjin karaa tokko walitti ejjetti. Jaartee jaardagaa wajjin akka kanaan amuruu wajjirraan akka kanaan isaan kun daaricha amuruuti handaararra kan jiru gaafa amuruu ka'uu Dongorootti baqata. Gaafa Dongoroon ka'uu immoo giddatti baqata. Gidda aliitti gara aliitti gadi baqatu. Isaan kun handaara baraa qabatanii ganda keenya keessaati baay'ee kan nu rakkisaa jiru nun xinfanyaa fannoo. Akka rakkootti rakkoodha jedhee kanan kaasuu barbaadu tokko rakkoo daandii keessaa naannoo akka magaalaa Gimbitti naannoo Sarxee iddoo jedhamu tokko addaan citeera. Akka Najjoottis immoo Najjoodhaa Asoosaa gidduutti daandiin geessu sun baay'ee addaan citeera jechuudha. Rakkoo gara biraa rakkoo nuyi itti qabnu rakkoo dhiyeessii meeshaalee barnootaa qabna. Ijoolleen keenya akka Itoophiyaattis akka iddoo garaagaraattis ijoollee dorgomuu danda'anidha. Ijoollee biyyoolessaa wajjin dorgomanidha. Kana keessatti illee rakkoo dhiyeessii meeshaalee kanneen akka kompiitaraa kanneen akka kitaabaa tokkollee hin qabnu. Dinagdee keessatti Horroo Guduruu Wallaggaan qabeenya uumaatiin baay'ee badhaatuudha. Keessumaa misooma turizimiif kan oolu amartii fincaa'aa ishee bakka jedhaman kun haroowwan gurguddaan naannoo tokkotti dhiyaatanii argaman bakka bareedaaf bashannanaaf gaarii ta'uu danda'u qabdi. Bakka kana mootummaan akkuma iddoo biraatti hojjechaa jiru bakka sanattis yoo nu misoomse nu hirmaannaa keenyatti daballee
bakka bashannanaa bakka turistiin simatamu ta'uu waan danda'uuf kunis akka itti nu yaadamu akka itti nu karoorfamu gaafachuu barbaanna. Kanaa ol garuu misooma koriidarii jalqabame jira. Bakka adda addaatti bu'aa gaarii buuseera. Akka keenyattis wanti jalqabame jira. Garuu misoomni koriidarii kun karaa yaadameen hojiirra ooluu yoo baate deebi'ee gaaffii mootummaa irratti kaasuu danda'a waan ta'eef akka diigamu manni yookiin karaan akka bal'atu qofaa ta'uu hin ta'in deebii akka misoomuufis maaltu yaadameera. Magaalli tokko tokko aanaan tokko tokko kan san misoomsuudhaaf bakka humna hin qabnetti diiguu qofaan isaa gaaffii hin ta'u mootummaatti kan jedhu kun kallattii maaltu qabeera kan jedhu akka qabuun barbaada. ህዝቡ ጥያቄ የነበሩ ትልቅ ፕሮጀክቶች በኢኮቱሪዝም ገቢ በሀገራችን ገቢ እንዲያገኝ በዓለም ደረጃም ኢትዮጵያን ለማሳወቅ የተሰሩ ፕሮጀክቶች ወንጪ ፕሮጀክትን እንደ ምሳሌ መጠቀም እንችላለን። ህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ ያደረገው መንግስታችን ከየክልል ሁሉ መርጦ የሰራው እጅግ የሚያስመሰግነው ነው። ህዝቡም በዚህ ላይ ለመንግስታችን ጆሮ በመስጠት ህዝቡም ድጋፉን እየገለጸ ነው በየትኛው አቅጣጫ እና ይሄ እውነት ነው የሚደገፍም ነው። ሌላው ህዝባችን በየቦታው የሚያነሳው ይህ መንግስት ከክረምት በላይ የተገኘው ምርት ከክረምት በላይ ድሮ በክረምት ከሚገኘው በላይ በበጋ አምርቶ ህዝቡን ያስተማረው ያለማመደው ስራ ህዝቡን ሰራተኛ አድርጎታል። ህዝቡን ተጠቃሚ አድርጓል። ወደ ውጪ ስናየው አሁን ኦሮሚያ ለምታለች፣ ፓርቲው ስራውን ሰርቷል። ኢትዮጵያም ለምታለች፣ ፓርቲው ስራውን ሰርቷል። ግን ስናይ ይሄ የክላስተር እርሻ አሁን በአራት ወለጋ ውስጥ አለ። ኮምፓይነር የምናየው ወደ አሩሲ፣ ባሌ እንደገና ሸዋ ውስጥ ነው። አራቱ ወለጋ ደግሞ ምን ላይ እንደቆየ ታውቃላችሁ። አሁንም ምን ውስጥ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ግን ይሄ ነገር ወደኛ ታስቦ የክላስተር እርሻ ወደዚህ ሊመጣ ለምን አልተሞከረም? ለምን ዳቡስ አልተገደበም? ለምን ዲዴሳ አልተገደበም? ለምን እንደገና ወርዶ አንገር ለምን አልተገደበም? ይሄ ቢገደብልን ኖሮ አሁን ወንድሜ ከዛ የሚያነሳው የሥራ አጥ ጉዳይ ሊቀርፍ አይችልም ወይ? አሁን እነሱ ያነሱት በአጠቃላይ በነቀምት ከተማ ዙሪያ ሁሉም ተፈናቃይ በይበልጥ የት ነው ያለው? ነቀምት ላይ ተጭኖ ነው ያለው። ለዚህ የእርሻ ቦታ ቢከፈትና የልማት ቦታዎች ውሃዎች ቢገደቡና ስራ ላይ ቢውሉ ይሄ ስራ አጥ የሆነው እንትን ወደዛ ይሰማራ ነበር። ቶያይ ኬኛ አከምቲን ወዲሮ ወርቻ ከንዲው አገርሲሱፍ ከንገርጋሩ ያዱወን ገባባ ደበለታፍታ መሬታፍ ከንተው ሳኔ ቢየሱ ደበለተ ቀውሙ ሰመሪ ኬኛ ገቢሱ ሀለ ወለጋ ይብሱ ያዱ ተገባባን የሳ ከናፉ ኢሳኒኒስ ኡመተ ጃለተማ ብየ ጃለተማ ገየ ጉዳ ብየ ጃሉ ኬሰት ቀቡ ጎቱማ ምርከኔስ ቡርቃ ዮዳታዬ ፓርቲ ኬኘስ ተርሲሞሳ ኢማመተሳ ከራቁ ኩታዬ ሚልኬሱ ኬሰቲ ፈኬኙማ ጋሪ ቀቡ በገነጋኑ ግዱት አርገምተኒ በገ ወሊን አዋሰ ኬኛ አርፈን ወለጋ ግዱት ነጋን ኡፍተን እረ ዴቢተኒ አከና ጀተኒ ኬሱሞተ ኬኘስ kallattiiwwan ka'amanii haganaatti raawwatamne akkasumas dhimmoonni akka danqaatti ka'an akka gaaffiittis illee mana keessaa uummanni keenya kaasaa ture sanammoo paartiin keenya hooggansi as jiru deebisuudhaaf kutannoo xiiqii guddaa qabaachuudhaan uummata keenya wajjin paartiin keenya akka hojjetu asumarraan waadaa seenuu ibsuun barbaada jechuudha. ፓርቲን ኬሰን ፓርቲን ኬኛ ፓርቲ ጭማ ቡራ ጭማ ቀቡ ያደ መዋታ ቀቡ ጋፊ ሁንዱማቲፍ ረኮ ሁንዱማቲፍ ቡራራቲ ዴቢ ወንታን ቀበተማቲን ያደሳ ኬሰት ኬስማ አዳሙ ኬሰት ከአሜ ጅራ ጋፊን
paartiin badhaadhinaan deebisne hin jiru. Kanaaf immoo manni Wallaggaa qabatamaatiin beeka jechuudha. ከራሳችን ነው የከፈልነው በዚህ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ይሄን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። አሁን ያን ሁሉ መስዋዕት ከፍለን ደግሞ ጥሩ ሁኔታ እየመጣ ነው። እኔ በእውነቱ በጣም ደስ ብሎኛል። ትላንትና እየዞርን ነበርና ነቀምት ምንም ነገር ልክ እንደ አዲስ አበባ ሰው በተለያየ መንገድ ስራ ላይ ነው ያለው። ሰዎች ወደ ስራ ሲገቡ ህይወታቸው ይቀየራል፣ አኗኗራቸው ይቀየራል፣ የሐሳባቸው ወደ ዓለም አቀፍ ይሄዳል። ስለዚህ አሁንም የመጨረሻ መፍትሄ መንግስት የሚለው ሰላምና ውይይትና ድርድር ብቻ ነው። የመጨረሻው መፍትሄ ትልቁ ይሄ ነው። በዚህ ደግሞ አልሆን ካለ ምንድነው የምታደርጉ ከተባለ አልሆንም ካለም እንደ መፍትሄ አይደለም፣ ግን ህግ የማስከበር ስራ ይሰራል መንግስት። ምክንያቱም የዜጎች ደህንነት መጠበቅ ግዴታ ነው መንግስት። ይሄን ይሰራል። ይሄን ለማድረግ እናንተ ሰላም ማጽናት፣ ሰላም ያገኛችሁ አካባቢ ሰላሙን ማጽናት፣ ውስጣችሁ ሰክስጎ የገቡትን መንጥራችሁ ማውጣት፣ ከመንግስት ጋር መተባበር፣ ይሄ ያስፈልጋል። ይሄ ከሆነ ሰላም ይመጣል። ምንም አትጠራጠሩ።